Nini mungke mitendro riang ne. Angke tau bo de ning brekie bo niri nitwo nung jen tau ni je success ong ha. Abono sisa side siri mai no himna. Kita Nini early school life le bro bron chenu school. Skang mtu yo snong pi. Ake aboni pai ke bro abde ke snong ye. Tau le bro snong tong. Abono sisa siri gadi. first to last sani ke somoy nangnainya bangma Somole nangnai just ang somoni koekta ang jeta details maim chu tomi sisa ang po highlight khem chumna. taode Ke abong bo esa nini details no sisa sinin chumna. Nini mphani mong akheni ni para abono poila sagra ke hamnai. taode ani mungke mitendari yang asol Fashion. Tau ni bo jorawo joto se kutai patlong background fashion design juda no se ertulayo. Agartala Udaipur ding tor phalnu rawo ertu ye pailayo. Bo se taule trek tor phalnu rawo thangye nini rangkho poicha asu spaini nangya khiye klai khese maithawha nini nu samo. Nong brezat mano lanin tu saibaye lamai ha. Bono tui biari phaiha Brew Fashion Corner. Nrao bo Brew Fashion Corner no mainai tuinani bazar Udaipur gumoti Tripura wo. Akhenuk mani balu ye naisnie tong takta design beni res kang lanim chuke visit khedi Brew Fashion Corner wo. mungke ke apa ni mungke bamai hari yang hiona ke ke para gorji borobari hana kisi para ke borobari paraktor paraktor ke no try pu oni ni early study role bro no snong hala first ke ang class 1 mai bengali ke pore yang ke pati para tu borbari school tu de SB school SB school lo se pore yo class 3 pass ni 4 baka hana ke 4 kamo awo chu para wo to ke Yapri Academy ke pia da Yapri Academy yaro class 5 jara pura na ke 4 class 3 admission hana ke ro bangla ni ke aro 4 ka to mono tuya ke aro English school lo semti school lo ke ana ke tonto ba semti school ba ar po ke St Matthew school to okay Yapri Academy Hachupara class 5 jara pura na ke ro ke aro class 5 pe ke abo Hosti Kurma Holy Cross te kormo aro 6 inte 9 jara hostel to hana ke hostel tong ke ji 10 ma ke sa tuition ro phun nang mo ba metric go kera ke bara matang bai ku thana ke bai re do arpo 12 jara aro de snong no 12 ya ke bol aro ke chung to ke science kri ni aro 11 12 science kri ke khubu khlo ya ko ke ba 11 by 12 ke situ bera pore ana abo ken tu year wong nai no aro ni metric rimo ke tu kormo ni metric rimo year ke 2024 metric pass kana 24 okay metric pass kheye class 11 ke bro admission la ha Sisu Bihar abo Agartala Sisu Bihar one ke to okay aro ni no class 12 pai hana kine class 12 mane ke bo ke ni ke class 11 tin start ke na ke direct we have by limna drop la yana ke 11 12 por di no nit ni por ana ke bo boot ni por ha nit ni por ha ke bo aba ke no ke ni por na ri ana ke nit ni bo ke emna nang ni no khung ro wole matma bai nang ni je no khung chole mo ha ke nong snong mo ro sanjara struggle lebre ke khepi ha sisa ke bo ba chung ke district ke ma ba aina mo pa ba ke bo takrile kroi farma ba housewife no among ke ita ke ke khetoro kai pi yo atoi ke chung ta ko tang ka pi yo ang ke trai thao no ke among song among tang jao na lower ke nini family otrem ta song ro ke musan jara wo snong mo ro pore mok mak mo ro ke
hokra ke BSc complete hona mong pho sa di bini mungke Suraj Kumar yang ke aboni lekle mo ke bungke Pinut Kumar yang bungke BCom pa yana ke ke chakri bakri le ha de chakri unya ko competitive to ke ripai tong hona ke mangni competitive ripai tong ke angke ta bon hana nit ni rie ke wa to le tong ta inke ta bo nit je unke buktoi college o thangye mas nongna inke nong ni target khet ma MBBS de nak ma mane abo pho sisa ke angke ke MBBS pai pie ke ro sale 5.5 years asi ma ke ne ke MBBS internship la simpo ke bo pai ke ndiro ke pai te specialist on thanina specialist ro that mani ni plan specialist te surgeon rong ne ha abo ke cardiologist badi ma rong na bari ke hamhani ni bo khupo khnaye mosto khakchang songa ke ma tom no ha ke gbang ma tre family role chakri bakri khenai chanai chupnai rangkho puisa gnang abodin ma rose bodin ma exam ro no riet nain bo ye ba bo lama o thanain bo ele chongphu chongmai mo bas kare ke je bo nraw ni family din ma raw asu je chungye ongthang mai mole nole break khini ni khawo ei mahinai utsaho noi me ha ekta encouragement role break hi nong mai ye bo lama o nong hingset mani kha ka phi hala first ke ani ta hokra bungpo science pula pi mo ba bungke nit ria bungpo abo ke sithai ya bukya phokroi ke angse bungse hokra thok ba chin ba guide khenai ro maro abde kroi ba ne ke abo sane kroi ke bungke sudu boot pore mo bese nit ni rio ta ang dike boot angke boot ni pore ya sudu nit ni mana pore na kan ke tabo abo dike kheme ya sibusi ya udipur tong pore jamo mungke sudu boot pore mo abo bese nit ri mo ba bungpo amo apa songpo ke asi sibusi ga ya bang atai gusti bokna ya bodi ma kroi ke ba bong ye ke bungke maya non thana maya thake ano pasate bong ke sale bongpo experience ban tha bo uya maya bo kena saga kya kai pho ai ro dol tong pio bongke santi badlani ke bong gusti la ke 10 11 ke kha nit ni bo si hana ke 11 ro ke bo 11 ro si ha ke ai dol pu tong pio ke bong ko contact la na ke bo sade kokre continue ke ke sudo anke boot ni no ke pore ya manche sudo nit no pore se boot ni po cover ke ana ke ke boot ke je exam ni po aforo pore ha main target ke besi nit no ke ri hana ke ke dimin ro pote ri ha ke abo jenung bo to je kheyong mo bo krohasio special coaching ro maro lamaro tu to abo coaching akla lam no nit ni la ke abo coaching ke bro coaching mong ke physics by biology ke kya coaching center ro phona ke bang khrok ne bangke abo ke patang pioneer classes pore ona ke agotala wa pioneer classes agotala one ke chemistry ke abo mata lokas academy hiona ke ramnagor no abo kene ni pa do bari ha ke bodi khe je nong to buskang wo ke ha doctor ungye no bai khunai ke abo to je phono ongnai kini ni buskang ni je study khenang than mas nonang than man bo pandawo best wishes ke tre ke ha ke ta otre phono chini drunim sio bangmano bodin ma lama no romro ya hingrok ya nge tongnai tongo rangkho puisa no chungye pho mai phie chrai mai phie tongpho mampha ni rangkho puisa no naiye abdi kheungye bo lama no hingrok ya nge tongnai ron pandawo ake tre students ro phono ha bangma lama hamya hing tonai ron bo pandawo thesi no kaukcha imchumo de tong ke bota ke rangle mas tum ke bole besi ting phono krele krem phono khawa khaka mo tung mo ba ke kha ke to ba ai mam pha bo ke cha ta ke je pho to ba mam pha khushi nai abdi ke na ke rang ka ya phono je ta ding pho chole dru ke pho ma tong la ye aka ma ka na abdi ke no
kan matan je pho success ong ne bas ke chai no ke sache kaya pho ke lung ro malahan na ke lung la ya akhin abodei kheno chongbodin ma lama kaham nai no hi ni ma naw ke bangma trai ro to wo lama hamyao se hi nei bawo nongnai chanai mak mangnai abodin maro are de ne ke abodei ke ong tongmoni sauslayo bodin ma lama kahamo hing se ni bo pandawo je ni bo success no nai pho inspiration maina hiang khathiyo na abombo ye bari khaksa ha nongbai sra ha kronglai mai mi tenga ba san ma khata ke se mane student ro ke ni kok chang tu ma ka se student ro pho ma pha no wain so ye por lai ni na ke ma pha cost ke pa to rang kai le phung mai ya ke no rang je chole mai de pho tong nai ke ma pha no mane ke asi bolam pho ye je chole mai pho tong ye por mai be khu droi ke pho tong ye ma por nai ke so the mo sinak nai no je pho ni dream na ke no fulfill ke ni ke no chole droi phong ye ma tong mo ni pho ma tong pio ke no jelan chu mo di pho wain se pho ma tong nai ke na no success ke la bo le la ki me ba ye jelan chu mo di pho la me ya sacrifice ma ke pio abon do khaksa ha ke hor kaham ata khata do